Na web stranici Raiffeisen banke dostupna je opcija Web Call, koja klijentima, pravnim i fizičkim licima omogućuje da besplatno pozovu Raiffeisen kontakt centar iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koristeći samo računar, tablet ili pametni telefon. U skladu sa našim opredjeljenjem da pratimo trendove digitalnog doba u kojem živimo, klijentima smo omogućili još jednu dodatnu tačku kontakta sa bankom, a to je Web Call. Ova usluga dostupna je 24 sata dnevno i putem nje korisnici mogu besplatno pozvati naš kontakt centar Raiffeisen banke i u realnom vremenu tako dobiti sve informacije o proizvodima i uslugama kao i odgovore na svoja pitanja. Pored Web Call opcije, banka je korisnicima dostupna i putem društvenih mreža, proaktivnog web četa i e-maila.